Ntrimuaba. Yes. It can be told you asem kwara ne aduane ni. But them penifo say enya sanity aduane wo ho. Ni mo my perishable food items. And now omo kan say aban no hwe ne ka wo ho na ontua. Eno je so mu ni de. Endo amudi na kwara ne di. Nti no aban no so ne or issue statement say enra statement ne ba enra say sika no aya available. Nti no mo twa de. Ose no mo twa de. And dey be nyam musa. That is the problem. Nti no say teachers has no anko transit. Anya sa statement na ma bontia. I can use the entry mo. And say practice Anna would that be practice? It has been with us. Oh, and that is how it should go. Sana bezeka. Oh no, yes sana bezeka. But me bisa sana. Not just say I was say timidity as okay. Problem ho. Perishables nka ho a aduano no will mean nothing. What does it? Yeah. What do you mean aduane without that perishable? Aduano na yadia. Ano na yadia hia. Antini meko tomatoes ni jeni. And you kwa no akono amone sana de sinko da no. And that was their problem. You know mukaze say sa de na ma say ska na ma. Omuntimi nya den. Omuntimi feeding koda no. Which was right. Oh, and already no man panyin so be ka tell say this can be ma teachers no makwa koto. And why should there be a problem? I said no. Why should that omude na de no mu be kan answer de ma. Ade. Ati na mani bi ho aya mo mi anhwe ne nyina yen kan ye. What I say? Yen kan ye. Say school for e wo. Omu was so munya aduane di. Masters no na free enema na de ko. So masters na free enema na de ko de a. Omu si ya da omu ka. Omu di enema ma omu nya so school ho. Masters no bi si omu ade omu sika na e ko tito sa enema no. It is one first sika ma omu a. Omu ntimi feeding ko da no. Na be ka tell say aduane ho na pressure was ni wa. Na o be so say. Na be so say. Say ko omu fi say pressure was no hu ya. Me ni say ka headmasters no ba be kasa. Omu main bone of contention no say yentimi feeding kwara no, which was right. What I say? And you know NDC for education sector no. How are been by our handle name? Oh, almost say education. Me na make it. I didn't know. Oh, BBM and na ufia nkoda no ka wo mu bokra mamefo ne friends parents na they bo education ho kra nya asem ketwa. So what I say? And this first na e be ka see etua bibia ma na de keka ka ho. And this omo BBM expenditures awofo ne wo ye awofo obako secondary school. Me ba onyam no. Odu ha obeti okakanka nya ne senka ate ha o kaza kase. What I say? Enya de da form enya easy. Ba do. Mafo odu ha obeti okakanka. What I say? They always share mama ne say metimi kakanka. Oh nanka na say na on prepare. On prepare. And wo jani o. Wo say na say bi onuro e bia onuro na bia wa sa ba ba mu dia. Na make ka say boabo ho sie. Why? Boabo ho sie. Ezo or class 6. And the idea of so we start unju have say. Ofa o dey try they say we no dey onu oba onu a onu wo opposition na wo paper wa no. Oba na onu opposition kontokwa. PPP ne nkofo no mu keka ka no. Opposition no na ane ne kontokwa o. Ye ka education asem. O me pa o ne kwese. Because we me unju tax mame. Unju tax mame. Unju tax mame. What I say? Me say no kra no e papa say wo de na wo say e papa. What I no ma be. Na I say o be pa kwesi na say no. Pa kwesi say no tim. Me no ai. Pa kwesi. Na pa kwesi no wa ma be no wa me yeduma ma president Kufo. Ne say no de. Oh, we am say president Kufo asem de so obi anka so be say man. Ana obi aka say. Na me ka say pa kwesi say na o ka ho. Ana wa me ye bi. Wa me ye reforms bi o ba bi. Ebi kwa na reforms na bi e be say ne ma. What I say? Eti de me kan nyina ne say education no aye kan ho asem no mo mi anhwe so ne enka ade aye pani nyina say ye pay the good of our children ye koda ne ko school no mo ba fie na koda nyina ye kama o mo bibi e koso a ye kama e koda ne ko school na wofo no so no o mo hu say o mo expenditures bi ne ade aba fo mo a ye kama ne nyina aboa e ma adesua no so ye den e koso kama ne mo no say teacher ni na ono wo ko tra de no wo problem de ono wo oyi de ono wo ko sua de no so a oni ahoto books ni yeto we ya na yesi yenkoto aduane so yesi atosodie ni ho okobie wa no ka yesi o eno amama ye diska ko di kasa no de me de bia kasa no do mu be ka se de mu be so mu ka no bia